reka ndakubwire mukama ndagukunda cyane ego kaka ndagukunda cyane ndakubwire mukama ndagukunda cyane sinoronka uko ndabivuga kunda ndakubwire mukama akasya ndira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose turagukengurukiye cyane mukama kuko ni wowe mana waduhaye kwirirwa amahoro ni wowe mana wadutandukanije n'impanuka z'ubwoko bwose ni wowe mana wadukuye igisuzuguro na cyane cyane igisuzuguro cy'urupfu rw'akagirire dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryerandanirize ryubaha imitima ya twebwe abarundi n'abarundi kasa turi ku mpande zine z'isi mukama ubwami bwawe nibuze bwamamare muri twebwe kugira ngo ubwo bwami bwirukane ubundi bwami bwose butandukanye n'itegeko ryawe rudasumbwa turi imbere yawe nk'ubwoko bwawe nyaguhora ku ngoma turi imbere yawe nk'abana bawe ukunda kandi wishimiye turi imbere yawe nk'abasamuragwa b'ibyiza by'ijuru kandi bakiri kuri iyi si turi imbere yawe muri iri zamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro kugira ngo imitima yacu yuzure urweze imitima yacu ninahaze ububasha bwawe imitima yacu ihabwe ubudahangarwa kubw'ijambo ryawe ryeranda muhinga Salomo yaravuze ngo uramurokora biziziwe n'urupfu kubera akanwa kabo kabi yaravuze ngo se worokora bariko barajugumira kuri urwero urupfu mukama rokora bariko barajugumira kubera urupfu mukama rokora bariko barajugumira kubera urupfu mukama rokora abariko barajugumira kubera urupfu dawa twese ubyagiye mu ijuru wowe mana yamyeho wowe mana iriho wowe mana izokwamaho wowe nye n'ububasha n'ubutware wowe nye n'ibitangaro wowe nye n'amahoro n'amahonda wowe nye n'ubwenge n'ubwizigirwa wowe bwirukiro wowe buhungiro wowe mukiza wowe muhoza wowe muremyi w'ibyo bintu byose dukeneye kugira ngo tubeho turambye kandi turoraniwe rokoza ikiganza cyawe cy'ukuryo cya kiganza gitunganye abana bafite ubwangu urupfu erega papa urupfu ni intandaro yo kuzimangana ukava kuri iyi si erega papa hari amasoko menshi y'urupfu niyo mpamvu turiko turitakambira turi mu mihinga itandukanye turi mu mazi atandukanye turi mu buzima butandukanye turiko turitakambira ubwoko bwawe ubwa mbere ndatakambye ngo uri abana bafise ubwoba bw'urupfu kuko bari mu minwe y'abagome n'abana babo bariko bararuhishwa n'urupfu kuko bafise ubugwayi runaka
bukomotse ku mivumo runaka, bukomotse ku mikosho runaka, bukomotse ku bugwanabi, ku mashari, bukomotse ku birozi, bukomotse ku myuka mibi, ndetse bunakomotse no ku mashari ashingiye ku matati y'amatongo n'amatati y'intebe cyangwa ibiti bitandukanye. Ndakwisabiye nyaguhora ku ngoma mwami Imana, uyu mwana wagomba kuzira intebe yicayeho, uyu mwana wagomba kuzira promosiyo yahawe, umwana wagomba kuzira iteka wamuteye, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, wahabwa ubudahangarwa bwo byora mu kanwa k'intare, bwo byora mu maboko y'abagome, uyu mubiri, uyu mutima, ubu bugingo, bwo byora muri ibyo byara by'impanuka, bwo byora muri ayo mayira abiri aba bana bari kurogwa, bakarogwa nabo batiteze ko bo baroga. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, niwe wavuze uti ntimuzokwigere mwitwaza ngo ntimwabimenye, ngo ndabagishije inama mu itegeko ryanje no mu ijambo ryanje. Nyagora ku ngoma rutare rw'ubuzima bwacu, iryo tegeko ryawe niryo rituyoboye muri uyu mwanya, iryo jambo ryawe niryo rushaka ko ridutandukanya n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Ndabira abafise intandaro y'urupfu kubera kwihebura, barahemukiwe biremera, baratawe biremera, banyazwe utwabo biremera, banyanganijwe utwabo biremera, banyanganijwe urukundo n'igikundiro byabo biremera. Ariko muri uyu mwanya nje kubatakambira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi ko nabo bakirurukisha amarangamutima, ndabizi ko nabo bamaze gufata ku mushaha wabo, ndabizi ko nabo bamaze gupfukamika amavi yabo, ndabizi ko nabo bamaze kubanga amatwi bumva ijambo rica mu kanwa k'umusuko wa k'umusabyi wa k'umwigishwa wa Yesu Kristo. Ndabizi ko uyu mwanya biteguriye ububasha buzanana n'iri jambo turiko turasengeramo. Gani ijambo riri mu migani ya Salomo 24 ahavuga umurongo w'icenda g'umugambi w'ubusazi n'igicumuro, ngo kandi umuntu wagashinyaguro nishano ku muntu. Mukama uwo muntu wagashinyaguro ni waduteza ubwoba bw'urupfu. Mukama uwo muntu wagashinyaguro ni we yarondotse isi yuzura abagome. Mukama uwo muntu wagashinyaguro ni we yasokoroye ibitekerezo byiwe abantu bose buzura indambi. Nyaguhora ku ngoma uwo muntu nje kumwirukana mu gihugu cy'u Burundi, nyaguhora ku ngoma uwo muntu nje kumukura mu marangamutima yacu, nyaguhora ku ngoma uwo muntu nje kumukura ku butware waduhaye, uwo nyaguhora ku ngoma uwo muntu nje kumutandukanya n'ububasha ubwo ari bwo bwose, kuko muri we hari imbaraga zishobora gukubita hasi ubwoko bw'Imana. Kandi Paulo yaravuze ngo muri twe bwari ububasha bwo kwiyumvira ibyumvirwa mu mitwe y'abagome, ngo tugaheza tukabikubita hasi kandi tukabigomora Yesu Kristo, tukabona kwidegembya. Kama Yesu wowe ijambo ry'ukuri, Yesu wowe usanga uri mu gahinduka muha gahimbare, Yesu wowe usanga uri mu bukene ukamuha ubutunzi, Yesu wowe usanga uri mu butinduka mu budahangarwa, Yesu wowe usanga uri mu kavuyo ukamuha ukwemerwa. Kama Yesu wowe usanga uwaziritse, wowe usanga uwaboshwe, wowe usanga uwabohewe amasezerano, wowe usanga uwabohewe urubyaro, wowe usanga uwabohewe amarangamutima, Yesu wowe usanga uwarenganije ukamurenganura. Sengwa mu mitima yacu, sengwa Yesu Kristo mukozi mwiza, sengwa nyagusengwa, sengwa rutare rwacu, sengwa mu bagwaye bakire, sengwa mu ngumba zibyare, sengwa mu ngumba zibyare, sengwa mu ngumba zibyare. Ufashe kunda muri uyu mwanya, uwo mugafashe mu mafigo muri uyu mwanya, uwo mugore afashe ku mabere avuga tuzome kosa mwami nyagora ku ngoma. Sengwa mu kumuha urubyaro, sengwa rutare rw'ubuzima bwacu, sengwa agahimbare k'ubuzima bwacu, sengwa nyagusengwa, sengwa nyakwamamara mu buzima bwacu. Ni wamamare muri eklesi hinduke eklesi ya muryango, ni wamamare mu Burundi tuba abantu bavuka mu gihugu cy'amata n'ubuki, ni wamamare mu Burundi kugira ngo dukugwe ku mushinya. Nta mwana yakuzanywa amata kari gatubuka gira umucinya, nagira umubabaro, nagira gahinda, nagira ishari, nagira ishavu, ntaba gwanka biyago, ntaba
bibaye biyake uwo mwana agira umutima mwiza. Mukama Yesu nusengwe muri twebwe imitima yacu ikiruruke kandi iyake ibyiza ibyishimo n'ibyiringiro. We Yesu Kristo mukunzi mwiza, wowe gikundiro cy'ubuzima bwacu, we wugara imiryango yari yuguruye, we wugara imiryango yari yuguruye, we wugara imiryango yari yuguruye, ugara imiryango y'abarozi ku buzima bwacu, ugara imiryango y'abakinzi ku musozi wacu, ugara imiryango y'abakinzi ku misozi yacu, ugara imiryango y'abakinzi ku misozi yacu, ugara imiryango y'abarozi mu butunzi bwacu, ugara imiryango y'abanyeshari mu buzima bwacu, ugara abaduteje ingumba turabugariyeko abaduteje insangano, abatwangirije, abatunyanganije, abadukomerekeje, abadukubitiye ubusa, abatuvumiye ubusa, abaturogeye ubusa. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ugara imiryango yawe. Ni wugare niwe wabwiye kuro nkumva kuro ndakubwira ngo wasirusi ni jewe nagukenyeje ngo kuvana ukiri mu buto bwangu ariko ntiwigeze ubimenya ngo se noneho kuro ndagufasha ukuboko kukuryo kugira ngo ndagukenyeze ngo kandi ndagukenyeje kugira ngo nkenyuruza abami benshi. We Yesu nukenyuruza abagome ku buzima bwacu, we Yesu nukenyuruza abatuma imiryango yacu ikenyuka, we Yesu nukenyuruza abatuma duhorana umweyo, duhorana kavuye, duhorana inyatsi, duhorana ibisuzuguro, dusubira inyuma. Yesu nukenyurutsa abatumenya amaso bakaduteza imyenda tutari buvemwo. Yesu nukenyuruza abagome ku buzima bwacu, Yesu nukenyuruza abadusamba bakadutandukanya n'abacu, Yesu nukenyuruza abakoze mu kanwa ibibondo byacu, Yesu nukenyuruza abadukoze mu ruhanga tukagira icyangiro, Yesu nukenyuruza abadutwaye imishatsi tukagira igicaniro cy'icyangiro, Yesu nukenyuruze abadutwengejeje kandi bari kuduteza icyangiro. Yesu mukozi mwiza, Yesu wowe mwami uri hejuru y'abandi bami bose, ijambo ryawe ni iry'ukuri, ijambo ryawe ni iry'ububasha. Bishaka kwica ubuzima bwacu twitandukanije nabyo, turagomba kwanga ubukene kuko uri nyene n'ubutunzi, turagomba kwitandukanya n'imibabaro kuko uri nyene n'umunezero, turagomba kwanga ubutindi kuko niwe nyene n'ubutungane, turagomba kwanga urupfu rw'agashinyaguro n'ugukenyuka kuko niwe utanga amagara meza. Ewe Yesu nkundire ndabivuge ko ndagukunda cyane, uheze utembere mu ngingo za twebwe ubwoko bwawe. Aba bana bawe duhuriye kuri rizamu muri uyu mwanya, genda mu ruti rw'umugongo rwabo, ni woze ukure y'icyo gipfungu, ni woze. Genda mu gitigu cyabo, genda muri poitrine yabo, genda mu matwi yabo, genda mu mishatsi yabo, genda mu mabinga yabo, genda mu mihogo yabo, genda mu menyo yabo, genda Yesu, genda mu maso yabo. Abana bacu aho baryamye hose, abana bacu aho baherereye bose, ababyeyi bacu, abavukanyi bacu, abo twubakanye, abo dusangiye imirimo, abo dusangiye ubutumwa, abadukunda, abadusabira, abatadukunda, abaduhama, abatuvuma, abo bose nibatwikirwe n'amaraso y'Imana kugira ngo Mose abyaze umusaruro icyari. Ndasenze ngo mu izina ryawe ubwoko bwawe buhumanuke kandi buhumurwe amaso, umenye ko kugira neza ariko kugwiza imigisha kuri wewe, umenye ko kuba itegeko rya rudasumbwa ariko kugwiza amahoro muri wewe. We Yesu Kristo mukunzi mwiza, genda mu nda zacu, genda mu gwagasha gwacu, genda mu gitigu cyacu, genda mu mutima wacu, genda mu ndugwe zacu, genda mu mahaha yacu, genda mu mafyigo yacu, genda mu shishito wacu, genda mu matrompe yacu, genda mu bitereko byacu, genda mu nda zibyara zacu, genda mu mbuto zibyara, genda Yesu, genda mu mikondo y'abana b'Imana. Tugaragare ko Uwiteka ari wadusanze ababyeyi bacu badutaye dukumbagara mu maraso yawe akaturegatira, niko Ezekiyeli yahanuye mu kigabane cya 16. Genda Yesu dukure ku mwako, genda Yesu twoze dukure kwa maraso, genda Yesu twoze dukure ku ibihute, ibihere byo kujya twariye bihumanye turitandukanije nabyo, ibyo twanyoye bihumanye turitandukanije nabyo, abo twagendanye bahumanye turitandukanije nabo, abo twambaranye bahumanye turitandukanije nabo, abo twaryamanye bahumanye turitandukanije nabo. Ingo Yesu, genda wewe
kugigarira ukabona inabuko wa Simoni Petero agwaye ukagenda ukamukiza waye rendez-vous Petero n'abandi bigishwa ngo mujane atazi ico ugiye gukora. Ngwino ukorere mu buzima bwacu, ngwino ukorere mu buriri bwacu, ngwino ukorere mu budahangarwa bwacu, ngwino ukorere mu bwigeme bwacu, ngwino ukorere mu bugore bwacu, ngwino ukorere mu bugabo bwawe, ngwino ukorere mu busore bwawe. Ingoma Mukama Yesu wigina intsinzi muri twebwe. Erega ngo twiginye intsinzi nawe wamaze kuzamuka kandi wataritse ukuboko ngo nimugira amahoro. Wari wataritse ukuboko urerekana inkovu ariko urinda kwerekana za mutu zarika amaraso, urinda kwerekana za mutu zarika amaraso, urinda kwerekana za mutu zarika umukungugu. Imibabaro yacu turayiyambuye, ibitetego byacu turayiyambuye, ibitetego byacu turabyiyambuye, imyenda yacu turayiyambuye, ubugumba turabwaza. Uwo mutamana ucafuye, uwo mutamana w'ikigandara, uwo mutamana w'amahoro, uwo mutamana utuma tutemerwa, uwo mutamana utuma tutererwa, uwo mutamana utuma tutanezerwa, turawiyambuye mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza. Wahara ubwoko bwawe, hezagira abana bawe, tangaza intsinzi muri twebwe, tangaza intsinzi muri twebwe, tangaza intsinzi muri twebwe. Amaraso yawe nazakore, amaraso yawe nazabohore, amaraso yawe nazatwike, amaraso yawe nazatwike, amaraso yawe nazatwike, amaraso yawe nazadukorere, amaraso yawe nazadukiza, amaraso yawe nazaduhe kwiyumva. Maraso beranda Yesu kazi, wowe tugotomera ntunuke nubure kazi, wowe udukura kw'imyaka kazi, wowe udukura kw'imyanda kazi, wowe ubohora baboshe kazi, wowe ugirira neza abarozi kazi, wowe ugirira neza abarozi kazi, wowe ugirira neza abarozi kazi, wowe uhumanura ibihumanya, wowe uvura inguma z'imitima n'iz'imibiri, wowe ubohora ibiboshe, wowe maraso beranda Yesu Kristo dukura ko trase y'imibabaro yose. Turaguhamagaye nuze mu bitaro nugendagendeyo, mu bagwayi nugendagendeyo, mu barushe nugendagendeyo, mu Burundi nugendagendeyo, ku misozi yose nugendagendeyo, mu nzu z'abarozi genda maraso beranda Yesu Kristo turagutumye genda mu nzu z'abarozi turagutumye. Nubundi waremeye kuvira Igorogota, nubundi waremeye kuvira Igorogota, nubundi waremeye kuvira Igorogota. Hari wabo wa Goriyati, ahari ba Muhindo genda ukore, aha bari ba Dagoni genda ukore, ahari ba Ashera genda ukore, ahari ba Bayali genda ukore, ahari ba Kiranga genda ukore, ahari amazina y'ibisigo, ahari amazina y'Ibabiloni, ahari amazina y'ibisigo, ahari amazina y'ibihumanya genda ukore. Genda puissance de Jésus, amour de Jésus, pardon de Jésus, genda ukore, genda ukore, genda ubohora ibiboshe, genda uhumanura ibihumanya, ibiheko byose mu izina rya Yesu Kristo nibigende, nta bitabo tugikoresha byo ku misozi, ibiheko byose nibigende, ubutu bwose nibugende, amangetengete yose nagende mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoje ibirenge by'abana b'Imana, mwete w'inkuru nziza nuze muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoje imitima y'ubwoko bw'Imana, ndasugwanwa hagati y'umugabo n'umugore, ndasukubengana hagati y'abakobwa n'abahungu, ndasugushinyagurizanya hagati y'umukozi n'umukoresha, ndasagasuzugura hagati y'umubyeyi n'umwana, ndase umubabaro mitima y'abagore benshi, ndasakaboregwe, ndasakaboregwe, nabunyamboregwe, namboregwe ntimushobora gutorera umuti ikibazo mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mugigwaho gisokuru kibi cyacu turitandukanije nawo, turasa ubusambanyi, turasa ubutinganyi, turasa imibabaro, turasa agahinda, turase ubusuma, turase kurenganya, turase gucugwa ngondegonde, turase kubikora uko tubyumva, tugiye kubikora ku itegeko ry'Imana ribivuga. Ni mu izina rya Yesu Kristo twakiriye gukira ubwoko bw'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo dushinze nayo ko twabohotse mu bitego byacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dushinze nayo ko mushishi tutazongera kutubangamira ukundi, ni mu izina rya Yesu Kristo dushinze nayo ku mwana w'Imana agiye guhagura urubyaro kandi abyizere yongera bisengeremo, ni mu izina rya Yesu Kristo tugiye gutubura umukanda wa vubi, ni mu izina rya Yesu Kristo duha ingabirano y'ubwenge n'ubwitonzi, mu izina rya Yesu Kristo duha umwuka wo gutahura, mu izina rya Yesu Kristo abana batatu baha umwuka wo gusobanura iby'indimi, mu izina rya Yesu Kristo uwo mugore n'uwo mugabo bahawe ububasha bwo kongera kubaka nabo benshi bari barabahebuye ndetse bakanabacira n'urubanza rutari Imana itashingiye ko kugira ngo ibatandukanye. Urakoze Yesu no kubwiza byose bintu ugenda ukorera ubuzima
bwacu. Urakoze Yezu kuko uri kuduhuza nabo twari twaratakaje mu buzima bwacu. Urakoze Mukama Yezu kuri ko utugira bakirumara. Urakoze Yezu kubaga uri kugarukana mu ngo kuko basanze n'inyuma y'urugo hababaza gusumba indani mu rugo. Urakoze Yezu kuba kenyezi uri guha gushira ibirenge hasi bakubaka zikaguma kuko ari ba mutima w'urugo kandi umutima ukora amasaha yose kuri yose. Yezu komeza utwuhagira ubwoko bwawe, komeza udukomeza abana bawe, duhunde mutima w'umwiranda, mutima w'ububasha kazi, mutima w'amahoro kazi, mutima w'ubutungane kazi, mutima w'ubwiza n'ubwizigirwa kazi, wewe uhindura ibyase guhinduka kazi, wewe urema bishasha mu buzima bwacu kazi, wewe utunganiriza twebwe ubwoko bw'Imana kazi, urakasa neza kugira ngo muri byose na hose ani nazo Yesu Kristo mu isakaramentu y'Ukaristiya, kandi ahezagirwe Yesu Kristo muzima mu ijambo ryiwe, ndetse hanahezagirwe ubutatu bwa Imana imwe rudende. Ndanazitiriye n'imigisha n'ububasha bwose duherewe muri iri sengesho, kuko nzitiriye mu butatu bwa kubera ko ari mwe mugaba byose, ari mwe mwenye n'inganji n'ubuni nazo ubu no mu myaka yose ko atakizo dutandukanya namwe kandi turi abanyamugisha. Amen. Amen. Alleluia. Undira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Ole Mana yanjye kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose.